Anya da ito yung ID, mama. Yawat mo man tayo glass ko, takita at naasino ti akin ID. Aday tati ay glass yo. Kan ID, mama. Alice Fernandez, call center supervisor. ID matgam ni Alice daytoy. May isang empleyado iti call center kan supervisor. Anya? Apay adi mo kinita itay. Kita... Uwan nga agpaiso. Sinalbag. Nagbidot kami kinidan iti atap. Inkaayaban no nakariingan. Takayat ko ti agyaban kan kuha na iti personal. Gapo iti panang tulong na kanyak, anak. Mapan ka din iti trabaho, Malis? Ada ka di problema? Kasla inururay na kitirwar ti silid ko. Tadapay inkabil mo at ugaw mo. Kahit ko lang ay subli ti ID naragrag mo siguro iti bag ni Mami. Ha? Sumot lagayam adyak masarakan. Tanaragrag ko gayam. Nagpaarami dakat nga ron din na oras. Saan ko ngamin amalakit? Nung sa dino tinakaragragak. Sorry kahit ko ti agyaman iti intulong mo ken Mami. Awan tan yaman na. Di pa nang tulong ko. Kat karbangan ti tunggal may sa ti tumulong. Iti kasya pasamak. Kastamat. Kahit nakamakasarita ni Mama. Sige. Pakibagakin ko na. Inton sumang pataklaangan nga gapo iti trabaho inton bigat. O sige nga Rod, isut ibagak. Sige, mapanakon. Agurayat iti taksi di tarwar, tawan mang sukon kanya. Ne, kunak no adda katulag mo. Adda ka na importante anapanan ni Manong Dan. Sige, panawan ka pa dito Pimanawan. Inakusak ang may saan na babaak klase a babae. Ngam nangat nga to pa'y ngamsyak. Mabainak pa iti bagikon. Agasam tinaibagak kan kwa na iti na minsan. Bayadak ti may sarabiinan. Tagsarsarita kami langin. Nagparang babayadan iti daydian ay pagak. Ngam ti dakas na. Siyak tinabainan iti imbagana. Pangala kano iti bayad ko kenkwana. Dumawatak ken ni Mama. Arig na tatong paak iti agsumbangir arupa. Iti daydian na sa una kanyak. Sikamot ti masabat ko, pare. Pare, papanam ka di. Itaman pa yung makita ka dito yung town. Agpag naaklang, mat. Napanam ka di. Kastoy, napan ko man kinita di inaplaya ka trabaho. Anya ka di at trabaho? Apay, saan mo ka di na kayat tagmaneho iti taxi? Mabalin ko matlang tagmaneho. Angam kayat ko tagtrabaho matlang iti opisina, pare. Ang kasta ka di? Mabalin ka di nga agsarita ta iti may sa restaurant? Kasla na patig ti ibagam Tamasapul pa ama panta iti restaurant. Wan pare, adda ngamin na duktalak. Naduktalan? Ne, anya ka di dayta pare. Your love.
Oh, ita. Anya ka diti ibagang pare, takas la importante. Naduktalam ka diti trabaho ni Alice? Saan pa ya? Saan ka diyan napantay dyan naman nga ayan ti trabaho na? Awan ba di dyan? Amo kung ti trabaho na, pare. Oh, anya ka diti trabaho na, taapi akaslan na liday ka. May sagaya ma-supervisor iti call center iti Bughaw Road. Anya? Supervisor kunam? Wan, pare. Oh, kasano ana mo? Idi tinulungan na ni Mami. Naragrag na ti ID na itibag ni Mami. Iswaday jay. Nakailanad ijay tinagan ken trabaho na. Oo, kat. Anya ti kompleto anagan na. Alice Fernandez. Call center supervisor. Sabali ti inatap tayo idi ah. Ita, nangatumot gayam ti saad na. Dahita nga rodgat. No saan na tinulungan ni Mami? Diyak mamuan ang nga to gayam ti posisyon na. Angam ape asaan ko mga itinginginaan nga apartment tinagyanan na. Iso nga rod. Iti pa'y matbasit asilid ti boarding house. O gat, kasano nga rod ita? Ituloy mo pa'y ngarman. Pare. Saan ko nga rod nga mo? Kasla mabayin na kiti bagik. Saan ko mat amaawatan? Takasla nakayawan na kinkwana. Dahil tangamin tirigat na kat. Tanaglaing kan nagdaras tayo amang husga, itipada tayo a tao. Kumusta kayon, ma'am? Nasayahan matan. Kat agyamanakan ka, balasang ko. Na impaglakit tinta na na nagkita ta. Owen nga rod. Ma'am, ada ko mga ibagak kada kayo. Anya dayta. Kayat ko kumatek pakadan kada kayo. Anya ti kayat mo asawan. Nalpas nga minan ti in-renovate mi abalay mi. Adda impa-renovate yu abalayo. Owen, ma'am. Iso nga imayak dito'y boarding house yo. Tadyak makaturog iti balay mi. Gapo iti pa nagtrabaho da. Maawat akon. May ka nagabang tapno makaturog ka, anasayaat. Kasta nga rod, ma'am. No, kasta nalpasan ti balayo. Uwan, ma'am. Aday tantilugan namang sukon kanyak. Ni dadik dayta. Kasta ka di. Ubing pa'y matayam ni dadi. Sige nga rodan, ma'am. Nakon. Agyamanak iti kinasaya at yu kanyak. Bayat ti panagnaad ko dito eh. Nagapuam ka di, Judy. Napan ko kinita ti nadamag ko ang mabali na paglakwan, Mami. Paglakwan? Iti anya. Anya ka diti maisingasing yu amayat nga ilako. Jay, mabalin matapagkwartaan, Mami. Pagkwartaan ti amin na mabalin nga ilako. Imbagban, makapampanunot kansan. Agpaisutin ako na yo. Narigat yawan pulos trabaho na. Mangkita ko iti mabalin ko pagpalabasan iti oras. Mabalin ko ti kumita iti kwarta, Mama. Maragsa ka para iti dayta. Sapay ko ma. Tagbaligi ti plano. Diyak maibos a panunutan ti maipapan kanalis. Asino ti mangipagarap? Akas di gayam ti trabaho na.
Tagbasbasulan milakid din kan Chody ang nagatap. Ang nababa klase a babae. Anong idi itultulod ko? Kan iti day nga iskinita ti pagturungan na. Imbes a direkta ko mga iti balay pagraragsakan ti sumberkan na. Nagduha-duhaak. Ngem nagpilit ni Chody. Ipeteng na nga iti club ti pagtrab-trabahuan na. Ngem iti panagkitak no kasya nga itulod ko. Disentemot ti panagkawkawas na. Saan akas kadag iti agtrab-trabaho iti club? Ano labsam ti agsarita? Makita mo nagiti saan arumbang ang makitam. Girl, I need you. I need your love. Nakapanaw mo't gaya man ni Alice, mami. Isot na ko na kanyak ni Sandra. Wan, temporaryo lang nagahayam. Ang nagsapol iti pagabangan na iti saan unay nga dayo iti trabaho na. Apay ka no? Iso nagabang ta, madama ka no amarin-rino iti balay ta. Kat sana makaturog iti aldaw. Iso binayadan na ti panagyan na iti talubulan. Kun, kasta ti imbaga na kanyak. Adagayang mabalinda. Tinagibasit ko idi. Oh, mamati ka itan iti imbagakan ka. Asaan arumbang ahos ka antayo ti may sa tao. Anya ita. Mababain ka ngatan. Wan, mami. Adamat dakkal ana adal ko iti kinatao ni Alice. Masaya at nukasta. Mamati ako ni ti kunada. Amangrik na kanula ang ti tao. Numakaraman iti saplit. Kasta tinapasamak kanyak. Kasano nasaplit ka ako na? Ginandat ko apagay ayaman. Oh, Naibaga namat. Asaan ka no arumbang. Adumaw dawatak iti kwarta kada kayo. anya. Naibaga na kan katikasta. Wan, mami. Iso ti ibagbagak idi. Anak kapabainak. Anya ita. Kunak. Numay sa kalapati ana babati tayab na. Gapu iti pagrabii at trabaho na. Saan ko ana panunot? Nga dagaya man agtrab-trabaho iti rabi kas call center agent. Dahita nga tinarigat kada kayo. Kada tayo. Nalaka tayo ahos ka antipada tayo at tao. Kasi tinakunak. May nga adal kanyak daytoy anapasamak, mami. Nadamag ko nga awan ka nun ni Alice iti balayo, pare. Awanan, pare. Nag-awidan. Nagawid? Ne, apay, saan ka din nagtrabaho? Adagahin balayda ditoy. Ngam under renovation. Isuhan nagsapol iti boarding house tap na makaturog. Sa dino ka dito yan ti balayda? Dayta ti jakam mo, pare. Biro kag ti ayan na. Biro kam, kunam? Wen pare. Kasano biro kam? Saan mo nga mo no ayan ti balay na? Ado ti pamuspusan no kayat. Adda kanyak ti cellphone number na. Anya? Naliparam ka din nga agin inawag kami. No kas di apasokon kan saan apasokon kanyak. Wala niya. Nala, adakan ka dayta pare. Ngam no addan ton trabaho. Kasano biro kam? Tay ko na kun. Ado ti pamuspusan no kayat, pards.
Kasano gayam di trabaho nga paplayam? Mangrugi akong nabigat. Ang pagsidawak. Imbagad ang agreportak para interview. Hindi na panak ket kunadamat amang rugi akon. Anya ka di trabaho? Office assistant iti may sa real estate. Agasam. Imbag man. No kumamat saan ko nga inyalang-alang ti panagadal ko idi. Mabalin ko kumamat ti agtrabaho iti opisina. Pards, no mayat ti panang ipataray mo iti negosyo. Mayat mati kita. Ika gumahak pare. Tapno sa anak ka dumawdawat iti kwartak ni mami. Naibaga kanyak data ni Alice. Anya? Naibaga na ken kadayta? Wan pare. Isu akasla na karaiingak iti pan nakailibay ko. Adamat karon na adal mo kini Alice Manipod idin. Nagpampanunotag. Ket mangibangon ak iti bukod ko apagkwartaan. Mayat? Mayat deta pare. Narigat na talaga ti mangnamnama iti agnanayon. Agyaman ak ta nakapanunot metlangan iti nasaya at ti anak ko. Tano panunutan, awan mo ti parikot kat. Adda mo ti boarding house, ang mabalin nanto ngay matunan. Dumalaang mat na muna ti agtrabaho. Kat nasaya at matkit di ti napanunot na. Prime commodities dayjay. Tabagas. 99% iti populasyon kat mangmangan iti innaboy. Hala, sa apay la kumatagtultulo yun ti panagnakam na. Kat mamati ak, dakkel ti pasot ni Alice iti panagbaliw na. Oh, nakaumay ka mat dito'y bagasan pare. Kumusta ti mga opisina agayam ko? Mayat mat pare, ang amjak pa nakita ti boss ko. Anya? Kasano da ita? Boss mo, di mo pa'y nakita kunam? Iti lang ang telepono ti pangibagaan na iti aramitek. No adda prospect a buyer, saan na siyak ti makipagkita? Anya? Anya ay nga opisina da ita? Agla ko iti balay ken lote. Kasla broker ti boss ko, Pards. Kasano makalako ka? Kasto yun ada umay mangyag iti numbers dagiti prospect iti opisina. Siyak matan ti makaamu makidil, babaan matlang iti awag iti cellphone wenno telepono. Kat no kayat di tao ti gumatang, ada sa bali ang makipagkita iti buyer. Agtali na edak lang iti opisina. Siyak ti makaamu ka dagiti kontak. Basta ka di. Sino ti husto boss? Dita nga opisina. Isu siguro di muna anak kasarita kiti telepono, Pards. Ang mga trial lang pwede ita nga inaramid na. Tapno makita da no, kabala mo no saan. Amok pa yan. Adala amin ditan Di pagsidawak, siyak lang iti opisina. No addaman, dagitay adaw may akliyente. Ni, sa bali mo ta klase ti trabaho da ita. Kaadwan na tripping, mapanda ka dagiti lako a balay, wano house and lot. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam dengganin tumbigat tituloy ti pakasarita ni taalawas sa napauluan. Ayat anasingaw. Dito'y drama tayo. Sunata ni Ayat.
At daw may manghigit ti numbers dagiti prospect iti opisina. Syakmetan ti makaamo ang makidil, babaan met lang iti awag iti cellphone wenno telepono. Ket no kayat di tao ti gumatang, adda sa bali ang makipagkita iti buyer. Agtali na edak lang iti opisina. Syak ti makaamo kadag iti contact. Kasta ka di. Ang asino ti husto boss? Dita nga opisina. Iso siguro di imo na anak kasaritak iti telepono. Ang mga no trial laang pay dayta ngay naramid da. Tapno magita da no kabaalam mo no saan. Ambok pa yan. At dala amin di tanan. Ti pagsidda awak, si siyak lang iti opisina. No, daman umay kadag iti kliyente. Sa bali mo't a klase ti trabaho dayta. Kaadwan na tripping parts. Mapanda kadag iti lako a balay wenno house and lot. Dayta ti sumaruno a duktalem pards. Awan pa panan na, no di mo matlaang maamuan. Adala siguro pa kakumikuman na. Di saan mo pa'y anasangot nang birok kini Alice? Saan tayo nga rod? Sigurado wag pa'y numayat ti trabaho. Tapno adamat makuna apagkarit ko kenkwana. Nagasat ka no may gasatang pards. Ang ti saludsod ita, makitang pa'y nga ta. Kas itina ko na naka-phone book kanyak ti cellphone number na, pards. Awan nga rot parikot. Mailiwak mo na makakita kenkwana. Padasik mo nga awagan. Kat no bilang umanugot, pasyara ki balayda wenno kabit ko. Ay, naggasat ka no umanugot nga agsarak kayo, pards. Napanunod ko nga rin ti mapanidji call center a pagpapayan na. Angam na damag ko, asaan ka no ang mapalubusan asumbrek ti saan nga empleyado ijay. Istrikto ka no ti security guard ijay. Kasta ka no ti call center. Istrikto da may papaniti security. Ipamaysak pa iti trabaho, barang adam ako na pagtangsit ko, pards. Barang numarigulara ki jay. Wana, pards. Sapay, nangato ti babaeng arapaap mo. Isang arod, pards. Angam, damagak man ken ka. Sika, anya ka di talaga ti panggap mo itaken Alice. Uray ko nakakursonadak ket nakursonada mat. Di pa'y katagkaribalta. Oh, matuloy matida mo a plano. Nga armenta adwa. Ha? Angam saan ta na pagpinustaan. Game ko ma, may the best man win. Anya? Kumusta mo ti negosyo mabagasan? Ado ka din ti agata. Mangrugi matan, mama. Alaag to ni Sandra kadwa kadi bagasan. Naibagam kan kuanan? Saan pa'y? Urayak pa'y nga umado ti aggatang. Sakbay ang mga alak iti kadwak. Tapno dapang sweldok kan kuana. Madlaw kumot. Nga edida mo, kasla dalukluko na day siya tao. Nga may diaga ngay, nasingpat matgayam. Simming pat, manipod idi naman mi ti trabaho ni Alice, mama. Anya ti kayat mo asawan? Agpada kami anang tigibasit ni Alice. Uray ni Sandra, tinagibasit na mat. Wan, agpada kami iti atap may papankan Alice, mama. Kasta ka di. Ala, ingkad tagarod ka sa bareng kayat na ti umay, iti bagasan. Wan, mama. Ayun kayam. Saan kayo ka din na nakit-kita kan Alice? Saan, mama? Ngam, dakam mo kandan no nagkita dan. Naimbag kan kwa na. Tada contact number ni Alice kan kwa na. Kasta ka di. Kayat mo asawon, kursunada mat ni Dan agayim mo ni Alice. Kasta ti kunana. Kat sika. Kwa, saan ko alibakan, mama? Kursunadak. Ngam, kursonada mat tinasingad agayim ko. Kasano daytan, amang ano dayta mat ti saan nyo pagkinawatan.
Kinapudno na, idida mo. Ada pinustaan mi kendan. Anya dayta. Arman mi adwa. Ket no asino ti mabastad, agmulta. Aniya. Pinanggap ya pagang angawan ni Alice? Girl, I need you. I need your love. Mabalin ka di nga umalis ka langan iti paglaklak iti bagas. Tayo di ka nga agtrabaho, Sandra. Anya? Aglaklako kay ti bagas ko nam? Wan, ada pwesto kiti bagas. Masapol ko ngamin ti kadwak. Iso, matla ka na ka na rumor. At nagkaya mo negosyo, Jody? Wan, narigat no, agtugtugaw latan, wano standby at tao. Wow, naimpagmanta nakapagpanunot ka matlangan. Amin na tao, makapagpanunot, Sandra. No siyak, nga awan kinabak nang na ama panawak. Sana ka mabuting amatay. Sika tada siguro saan mo ama panawan dito yung rabaw ti daga. Anya? Sino kumamot ti saan ko ama panawan? Anya ti amok, ni Alice. Sana ya, kursunadam? Anya, kursunada nga ibagbagam. Wan, panggap mi idi, apag pinustaan kendan. Ang, Ngam, anya? nagbaliw ti panggap ko. Anya ti kayat mo asawan? No armak man, ipaypay sukon. Saanan ang pagpraktisan. Inasarita ka no ni Jody ni Sandra. Akaduanan niya pwesto na. Talaga napasnek sa ti anak ko ng agnegosyon. Nagpampanunot. Nga po iti imbaga ni Alice kan kuana. Adda ka di pa naggusto ti anak ko ka ni Alice. Nagbabay di ti pa nagkita na ka ni Alice. Ti amuna kat may salaang babae at ay kungkunada na babati tayag na. Di lang. Kaya't namot lang ata ni Alice. Ken kaya't mat nga ta ni Alice. Kumusta mo tinegosyon, pare? At dapayin kadwa ma. Barang pare, no, agtultuloy akastoy. Kumusta mo ti trabaho? Kastoy, at damat ten komisyon ko itinalako da balay. Amon pare, dakil gayam ti makomisyon no adda malako. Sino tinangtad kan kay ti komisyon mo? Ni boss ko, syempre. Simrag iti bank account ko. Ayos mo't ang arod ti trabaho no kasta. Rogyak kita na sa pulin ni Alice. Talaga saan mo latan nalipatan ni Alice Titikahan naman, Pards. Jack malipatan ti babae ana magpitik iti pusok. Agaso na magpitik ko naman. Saan ka di asigod nga agpit-pitik ti pusom sakbay nagkita kayo kin ni Alice? Uy, sabali apitik dayjay loko. Adapay gayam sabali apitik ti puso, Pards. Ne, Manong Dan. Sumatay ito'y umabawag. Hello, Manong Dan. Hello, Ading Alice. Kumusta kan? Saan ka di matlang nga makaistorbo? Saan? Basta sika. Wow! Anyan? Kasta gayam ti kinapatag ko kan ka?
nagsayaat ka ngamin kanyak. Nakaawag ka man, Manong. Saan ka kadiya nagpasada iti taxi? Nasaan ako nagtaktaksi, Ading. Ha? Anya nga rin ti trabaho. Nakastra ka kiti may sa kumpanya. Wow! Nagmayatan. Gano kayat ko ti agpasada, mabalin ko latamat ti ag-extra. Wow ha? Naggagat kamutan. Kasabulan. Mabalin ka ting awisan ka nga ag-dinner wano ag-lunch intong day off mo? Sure. Apay kit din na saan? Wow! Thank you, ha? Kunak na mapaya kita yan. Inton Sabado kan Sunday ti day off ko. Awagan nagtulangan no anya nga oras kan sa dino ti pagsabatan ta. Agyaman na, Kalis. Sige Manong. Iridip ko pa'y tadaman ng jotik no rabi eh. Oo, sige lang, sige lang. Sige nga, Rod, bye. Bye! Apay nga da ka dito ospital, Alice. Jacob sat ko ma'am. Adda dito yung ospital. Masapul na ngamin ti medical certificate para iti trabaho na. Kung naklakit din no si Katada sakit na. Timot gayam kapsat mo ako nam. Kumusta kayo matan, ma'am? Nasaya at matan. Return check-up ko ita. Nasaya at nga rod, ma'am. Mabalin? Mapantayo pa iti kantin ngagsarsarita. Pangururayak iti kapsat ko. Awan Uri siya, kaya't kabot ang makasarsarita, iha. Girl, I need you. I need your love. Ada ipadamag ko ken ka ngam sakbay dayta. Yimkas ko pa iti panagyaman ko ken ka, iha. Agyaman? Tapay, ma'am. Wanipod gabi di imbagam iti anak ko. Asaan ko maabang damdama kanyak nga inana. Adan nagbaliwan na. Ha? Saan kayo ang maawatan, ma'am? Manipo di imbagam kano ijay anak ko nga agpatingga iti dumaw daw at laeng kanyak nga inana iti kwarta. Nagpampanunot. Kumusta mat nga ron ti negosyo na? Dayjay, umadado ka ng matan ti agkatang. Inala na pa yan ni Sandra akadwada. Ma'am, di yu ka di amo nga da panagayat ni Sandra iti anak yo? Kasano ka amom dayta? Nadlaw ko dayta, idi nagyanak iti boarding house yo. Uray di na imbaga kanyak dayta abanag. Nadlaw ko. Oh, pagkunaamat iti kasta. Madlaw iti tigtignay na, ma'am. Naragsak no mapan ni Chody iti ayan na. Kaamamok dayta. Sa bagay, nasingpatan ni Sandra. Nasingputan? Apay di, saan ka di nasingput, tita? Kasla adda pilpilyana. Nasingput mo't kit di ang. Nabayag samat a border yo. Nabayag mo't basitan. Nabayagan tayo mo na nagsarsarita. Ada ka di pa'y papanam? Urayik lang ti kapsat ko, kan agawi dakton, taawan pa iturog ko. Adaman ng sarok ko na rabi eh. Nagkapom ka di, Sandra. Adala na pan ko kinita dita si Doug kat nagkita kami kan Alice. Ni Alice, kunam? Wan, apay kasla na pamulagat ka. Nakaskas daw ka di timbagak. Saan matkat di? Ang amom ka di nagtulag kami ngagsarak inton Sabado? Anya? Wen? Wow, ha? Di mo kunaan nga adda pa nagustom gan kwa na.
Dakas ka din o daman bilang? Awan yung bagagak. No, hindi ka nagpinustahan mi kan Jody. Saan itan? Anya ti kahit mo asawan. Ipaypay sokon ti mangaram kan kwa na. Ngam, aguston samot kan kuana ni Sir Judy. Kasano daytan? Awan parikot. Di dua kami. Ah? No asino tinagasat di iso. May the best man win ako nada. Wow, nagsaya atin nung kasta. Nga mas daawakin Sir Judy di. Taidi, adda maibagbaga na amadi kontra ka ni Alice. Kamita, agustumat ka ni Alice. Well nga Rod. Anya nga ta, numamon ni Alice sa panggapyo di pagpinustaan kan pagpraktisan nga arman. Anya? Anya nga ta tirik nana, nang runa ka ni Sir Jody. Oh, apay nga umis-isom ka, Sandra. Nasabat ko nga minitay ni Alice. Idi nakapanaw, nasabat ko mat ni Dan. Anya? Nagkita kayo kin ni Alice, kunam? Wan, nakita kami iji kanto. Panggap ni Dan asapulon ti balay ni Alice. Panagkunak, saan asapulan? Tagkida ta kanuin ton Sabado. Anya? Kitaman lang agpaisuan niya. No makariknakan iti panagayat, sana ngagpabatubat. Oh, apa yung nagsinay ka? Awan. Amog, nasakit tinakam mo. No tigayam mo, ti makaaram ken ni Alice. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam dengganin tumbigat tituloy ti pakasarita ni taalawas a napauluan. Ayat anasing aw. Dito'y drama tayo. Sunata ni Ayat. Panggap ni Dan asapulon ti balay da Alice. Kung nakatsan na nasapulan, tagkita da kanuin ton Sabado. Anya? Kitaman lang agpaisuan niya. Na makarikna ka iti ayat, sana nagpabatubat. Oh, apa yung nagsinay ka? Awan. Amok, nasakit tinagam mo. No tigayam mo ti makaaram ka ni Alice. Saan? Mabalin ka diya sa bali ti pagsaritaan ta. Anya ko mamati pagsaritaan ta. Di ko maipapan ka data adwa. Maipapan ka data adwa? Anya ko mati maipapan ka data? Kaya't ko nga ibagakan ka, Sandra. Nga damat panggap ko, ngagdaton kan ka. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Saan na ka di aram-rabakan? Mairabrabak ka diti panagayat. Saan ka di nga imbagam idi arabakam ni Alice babaan ti panangarim mo kan kuana? Sa bali asaritaan day jay. Sa bali matita. Napudno kita kan ka, Sandra. Saan ka di nga imbagak idi kan ka? Nga adda panawan para iti napudnong ayat. Kalpasan ko maday di aplano mi kendan. Nagbabawi. Tagayam, ada sa bali arik na nakin Alice. Nagpay sumandet ang ibagbagam. Ano notet pa'y? Apay panunutom pa'y. Mapanhunot ayamot ti panagaya. Panagnikak no napudno kamatlaang no saan. Amang no pagpraktisan nakmat nga arman. Ikarik. Napudno akan ka, Sandra. Kasta yung bagakon, aguray pa'y.
Ikan na kiti panawan namang tingiting iti riknak. Urayak day ta agundaway. Saan ko akayat asaula ang tikunam nga ay ayatinak. Ipakita mo't kanyak babaan ti aramid. Mama, adaman damaga kada kayo. Anya day ta. Kaya't yung ka din ni Sandra para kanyak. Ni, apay asyak ti pagdamagam. Saan mo't asyak ti bakidan na daw ti katsika. Damagag no kaya't yung matlang ni Sandra para kanyak. Jay kunak nga rudan saan asyak ti bakidan na. Gabagore ka. Ar-armam ka di. Imbaga kung ti panagayat ko kankwana. Di nakpaimot sinong batan, mama. Noon nabid ka pa, yanagaram. Alangan mo't kami nasong bata na kadagos. Amangan mo't no paayan nak ni Sandra, mama. Oh, kaskalasan na lalaking eksersarita. No agarem ka, saan mo anam namaan apakaragsakam ti sungbat ti armam. Masapuloy sa gana ba't ti padakapaay. Ay, sapay ko mata sa anak ang mapaay, mama. Depende ba't doon niya timbaganakan ka. Tingitingan na kanupay tirik nana. Oh, matlagayam. Husto timbagana. Tanarigat mo't no wan ko na nalaadagosan. Malagip ko gayam tigayim ko. Kumusta da nga tamat din kin Alice? Kasi tinamag. Nag-date dan adwa. No, imanugot ni Alice ang makipag-date kindan. Kat, adamat tan ay paripirip ti gayam ko kankwana. Saan nga dayo? Nga da pa naggusto ni Alice kankwana. Ay, nagasat ti gayam ko numagunod na ti ayat ni Alice. Malaksid adi adal. Kan ada na talgad at trabaho na. Makita kat nasingpat a babae. Nababalang amin adagos ti panang ipagarup mi idikon kwa na. Kinadngan mi adagos ti kinatao na. Girl, I need you. I need your love. Ni Chody. Nakalagip man ti loko. Ay, taman pa eh. Hello, para Chody. Nakalagip ka man? Kasano? Saan ka mata makalagipan? Kapun sa matantan, nobya mo ni Alice. Anya nobya mat nga bagbagam. Saan kun to pa yan ay bagbagakan ko na tiriknak nobya kon? Anya? Ay sus, amang ano maunaan ka pare. Dahita ti saan ko nga ipalubos, Pards. Kasano ako namasan mo nga ipalubos? Kat saan mo pa'y matlagay man na ibagatirik nam? At daom no apanawan iti dayta, Pards. Sus, awan dayta. Agkunay kan. Sakbay nga damakaunakan ka. Saan ka lang nga roden asinalinan? Ita ipalubos mo sa balit ipagtinagan ni Alice. Ay, no, sige. Panunutak. No ipudno kon kan ko na tiriknak kunuan niya. Yun. O sige nga Rod. Saya ato ma. Good luck. Bye. Bye. Sayang ni Alice no saan asyak ti pagtinagan na. Sandra,
Kumusta ti idardarirag ko kan ka? Masiguradong ka ni adi nakluklukwen. Ikarik. Saan ka alukwen? Nataang anak matan. Saan akon nga ubing? Tapno mang loko akpay. Basit lang agundaw iti panaguray mo, no makauray ka pay. Di nakmatan pagurayan iti mabayag. Anos pay, no makauray ka matlaang. Nagan-ano sak lang nga ruden. Sungbatan ako na. Di kag danag. Saan ama bayag? Maamuamton ti sungbat ko. Sapay ko mata ti sungbat mo kat pakaragsakak. Amangan mat no, ipatay ko ti sungbat mo. Saan mo nga ipatay? Akasa mo, tay patay ako namon. Sobra ka. Itapay lang. Magagaran ako niti sungbat mo. Wen ko nam, tamayat kan. Anya, di kag ganat. Ha? Tay ka no makaanos, makagunod. Umay sa kano ita ni boss di ti opisina. Isumot ti iniyawag ti caller. Padata. Alice? Hello, Dan. Kasano nga? Apay nga da ka dito eh. Gumatang ka diti balay, wano lote? Saan? Siyak ti akin kukwa iti real estate. Babaan iti hidden camera. Nakitak a mapagtalkan ka. Ngagbalin manarawid-wid iti negosyo. Anya? Si kati akin kukwa iti real estate? Awan. Idi nakitak si kati aplikante. Saan kan nga in-interview? Nga mata kamera iti unag ti opisina. Ngam ti monitor na kat adda di tabangir asilid. Adda ak matita. Kayat mo asawen, uray agmay may sak dito makitkitam ti aramidak. Uwan. Napanagnagkak mapagtalkan ka akadwag dito Tauray awanak, amom tar aramida. Misteryosa kalaunay, madam. Si kagayam ti boss ko? Apay nga ron analiday ka. San ka di arumbang, amaragsakan ka, tas ikatiin nalak, amanarawidwid? Iso nga ron nagbiro ka kiti trabaho. Ngam, kasanon? Anya kasanon? Di ka maawatan? Di nak maawatan, madam. Apayan, nagbalimot ti awag mo kanyak. Siyempre, si kati boss ko, apay kumamat ngayong awagan kay tinagan mo. Ngam kasta ti kayat ko. Naragragsakak, nukas day lata ti awag mo kanyak. Pakaragsakam ka di ti pananghawag ko ken ka itinagan mo? Uwan, katkid daw asika ti partner ko iti real estate. Maikariak nga ta. Apay kumasaan? May kari ka unay. Kan adamanan nalako alote kan balay. Adamanan commission mo. Manayunan latta ti bank account mo. Thank you, Lord. So, amomon no asino ti boss mo. Tamok, amaburburtsaan ka. Ta italaeng anaamuam. Oh, when nga rod, pulos adyak ni namnama. Pasat day tati panang paliiw ko ken ka. Kat ti umawawag laang ken ka, kat ti kabsat ko. Girl, I need you. I need your love.
Pards, imbag man ta nakapasyar ka. Jody, Hmm. adda na mo ak may ipapan kinalis. Oh, anya day jay? Kan... Ne, apay nga rodan na liday ka? Isumat gayam ti boss ko. What? Iso ti boss mo ko na? Kasta nga rod. Oh, di nasayaat. Nalaklakan nga ibagam ti marikrik namkan ko ana. Kasanumat nga aramak ti boss ko. Alaman? Anya ko matidakas na, Pards. Di ka nasayaat no agbalin nga asawam ti boss mo. Narigat samat nga araman ti boss. Ha? Kasano nga ibagak? Kasano nga irugik? Awan dakas na, Pards. Diyay nga rod ko na, Dan. Ipalapal ni Ayat barang no maisalat. Nagrigatan. Diyak ninamnama nga isugayam ti boss ko. Itaman lat ti pasamak ako nada. Ay, kasla rabrabakan nakdagiti pasamak. Idi damo ang nakitak. Idi boarding house yo. Itata nakabiro ka kiti trabaho, tapno adda pagkarit ko amangaram kan kwa na. Boss ko gayam. Saan ka ngagdanag? Ibirukan ka iti pamuspusan, dayta aparikot mo. Kasano ko ma? Uray boss mo, armam latta. Manmanupay nga umay di opisina. Sakti ka na yun nga da ijay. Taintalak na nga rod kanyak. Ay na, unay katigayam ko na. Nagkahapoy kan. Ay, intun sa langan. Na? Abay nakparts. No, ay kasano na damakaw na. Laglagip yung Pards. Nagpintas ni Alice. No, adda makaserpat kan ko anak at Armanda. Ay sus, sikat imaawan na na. Oh, kaya't mo ka di. Ha? Oh. Saan na? Oh, matlagayam. Saan ka kumangag kapoy-kapoy? Ang mga no, agbalaw kan to. Sa baligaya mo tinakaikot kan ko na. Addaak manan iti opisina. Ilukat ko man kat gila kiti tawa tapno makaunag ti angin. Ne. Adda makita kiti ruwar. Nimat alis. Adda kadwa na lalaki. Ne. Asino nga taday jay? Kasla, makudkudot matipusok iti nakita. Anya nga tati aramidak. Dan, si kaman pa iti makaamua ang makisarita iti bayar. Ado ti kayat na amaamuan? Okay, pumanaw ka kadimat lang. Wan, si kapay iti makaamu ditoy. Ada importante ang papanak. Okay lang. Napanen. Saanen ang nagbayag? Kaya't mo asawan, saan pa anak kapagpudno ni Dan ka ni Alice? Saan ka numupay? Agparparikot nga rod. Tabos na matgayam ni Alice. Wow ha? Sa bali a love story. Aggapo tabos na. At dan amak na ang mangaram kan kwa na. Ay, awan mo takas na. Di ba ka nalatatirik na na? Isumat ti kunak kan kwa na. No aklunan na, dinagasat. Ngam no saan mat, daksang gasat. Naskan nga awatin na.
saritam, ada ka di magustuhan na, kadagiti pagpilyan na, no niya tigatangan na. Saan mata maipapaniti lote kan balay ti dinamag na, no di ikat maipapankan ka. Anya? May papan ka niya? Anya ti kayat mo asawan? Jak maawatan, at tila damdamagan na maipapankan ka. Iso anasurunak kat imbaga kasi kat interviewan na. Anya? Taapay kumati may papan ka niya. Kunak man no kumatang. Ada siguro panggap na kan ka. Ngam jak ipalubos. Ha? Ipalubos? Anya ti kayat mo asawan? Jak ipalubos nga adda makagunod kan ka sa Bali, Alice. Numabalin. Siyak kumala ang tiyag daton kan ka. Dan? Anyan tinay bagak? Pasensyan. Agsipod ta na ibagakon kan katipod no. Pangaasim. Tasan ka kumagumura. Please. Sige, tadapay papanak. Makaamu ka pa dito eh. Panawan ka pa eh. Pimanawen. Ngem saan nga taagim mura? Sapay kumata saan? Angem, kaslag gimura iti na ibagak. Sungbatan nakmatan Sandra. No sungbatan nak. Uray agkasarta adagos. No kahit mo. Nga magpaiso ka diya napudno ka kanyak. Napudno akan ka. Ibagak ka di pa yung agkasarta no sa anak ka napudno. No lakit din na napudno ka. Sige nga Roden. Ha? Anya ti sige nga Rodan. Aklunan kan. Agpeso? Kamaudyanan na. Sinungbatan nakmutlangan. I love you so much, Sandra. Nagpartak ka matan. Ah? Ara ko ba nakadagos? Agawid ka din? Juan, mabalin mo matanda gawin. Saan ka di ang mabalin na siyak ti mangimaneho itilugan mong agawid? Kayat mo asawan? Ag-apply ka pa driver ko? Saan lang nga kas driver? Ano ti kayat mo asawan? Iturturid ko nga agaplayak pa akas katakunay-nay mo. Sabi ko matasan kang agkitakit. Kandi na ko makagura. Ibang style ka mo, Dan. Mabalin ka di, Reyna tibiyag ko? No kayat na nga itulod, mapantangarudan. Di nakpagkatawaan kadagiti ibagbagam. Saan na ka mangrabrabag? Katitamatang, isagot ko kan kati ayat anasinaw, Alice. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti may sapay pakasaritaan ditoy, sonata, ni Aya.